कि khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ketenat Sports and Youth Affairs jangka Sarkar Jylla hakashitrik urampang kelab yang buram ke Kynhun Ïalehkai Phutbol jong ni ke Jylla ke belawan ra ya kanam ke buram hadir miklayo ya kanam la du hak lempong Ïalehkai Phutbol under 18 boys daga penlim no da argo la not bersya ke Punjab ke Khelo India Youth Games aja abulai ke belalong hachanai ya ke Kynhun kino Ïalehkai belakit hak kali ke belapen krek lupa lap yang buram na ke slam trekam jong ke banalari wall cars But ya lingba ke surok petrol pump ter shamola yoring hab but rung sya surok Sengkasi College but kiu pat sajayau mau bena ter sajayau pedeng mau khar mat pran police bazaar DC office Raj Bhavan IGP additional secretariat main secretariat but one Phai biang cha DC office but ya lingba ke words lake but here syo pulu ban pinkot pat ke jinga lenti hamadan Ïalehkai Phutbol ke MFA hapolo Hagajing pedang buram mikini kirang Ïalehkai Phutbol ke Jylla la senran lang the director je Ketenat Sports and Youth Affairs ke Kong Isawan dan lalu President ke MFA ba Hamlet Sondolling Working President ke Meghalaya Sports Olympic Association ba John Kharshiyeng General Secretary ba finally pariat ba QA Hadian kini kene ke Kynhun kelas apen ko buram hau menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ke Sarkar Jylla has Secretariat A big round of applause for these champions. It's a proud moment for all of us. Boleh dikong jadi Madam Director berdiri duduk hajuk pun Chief Guest dan sini komentar ya ka jemput ke jadi dekat dari jing mau jing trade lembaga Government of Meghalaya di kilap strat lah penkemen ini akan ka jingon Phai jadi bila pedang buram ini mendur nanti nampak airport lawan pedang di Bab Bobi di SU jang Riboy di hujung hadir lai ya ni boy do po penologi nila ayok yang di officers dengan po directorate bila pedang buram ini di publish bon ya tina ai kulai lu ya baru kiba invite semua kiba ada mentalah ni mentas ni duduk President Secretary jong MSUA President Secretary jong MFA
Nanta baru ki members jong ki association ki badan ka MSUA bad ha MFA dengan nomor penjel tengi buai te kublish buat jingdan jong pi bafindang anjing sisu ini kena ha kini ka program ko pemerintah nang bagan long kum ka jika mesin ni bakin nang la ban ya semat ka Ïalehkai ka jongki nomor ki dei shay kena ki ba la pen i shay ka sap ka pong jongki khmat jong ka India hi pro koi te ka jingla ka jongki ha pre ka Ïalehkai te man la bangini po madan ka don mi ka jing khnyo nomor ni stho ni pendu tim di bakhan bakhan te din bangi la ha hadin ni la adet kejing kun te bangyon Phai bas kamrang yo be ta kejing khir kejing keman luar ngila ke banjok man la kapur ke bangi ya kun ha kejing bangi Ïalehkai yo be ta kejing keman nomor ka put jung Ïalehkai yo ke Jingjop te kalong syaka kejing keman kejing stran te khamtam ngam la ban ban ken ban mention ya ki mo ki hero ki bla pengi sha ha kan ni kejing Ïalehkai jong ka semi final yo sha ya u me ban lam lenti ba la pengi sha terasap berpelayo sha jingero hapo ka Khelo India belum sha hero jong tim jong ni te tadi min hapak tim ta jong te bujur ni yo so ya hero jong ka match jong final badan dor marbanyang badai sha hero balala sen ben pra ya ni ka trofi jong ni hakan ni Khelo India te tang ini kintian ngam dan ben gran te all the best ni khna ru bagi nang tristom bagi nang la ra burom susu exterior jong ni Supaya kami tu ini ini, nak bertang jengkip joki baru ijaf, kali kesin kebalai di lapan rakyat mengalia secara national level. Kawai kali ke sub junior nationals kepada long hapa Mumbai, kali hitrai Islam Raja kalai ketsau. Nang tu sub junior team kalara biang hapa kaliani West Bengal. Kataru ikut ijaf, but menta kesin tu ijaf lapan rakyat yang mengalia secara national competition. Te ngasoba dapat dindon jeng ini ki Ïalehkai ki bapher nanta ki khna ilaban sei shibon ki khna ki balong kaloi mata ka Meghalaya state team te ka Meghalaya Football Association mata uslam ro idon ki jing thmu kumong ngata ken parang the much awaited youth league te I director idon nie nga pan ki jing rap lang ni in sobha in rap lang ini mata bin pelong ini ka youth league mata uslam Nakini ki tournament sebagai pelang ila ingin saya susul ki kena Ïalehkai. Te ngataran nakini ki kena ru kiba dan menta kita ki ambil itin, tapi selong kalawai nak menta ka senior team. Patrai katpra kenai Islam ketika Islam kebela iba Ïalehkai. Lalu Michael Owen Islam kandu Islam lala Ïalehkai dan menta kari. Karena itu iba Ïalehkai dan menta ka state haka katpra Islam. Te nga kickbox yang hero bafinya maintain dengan disiplin joki bafinya trace itu maka Ïalehkai tangma kejing puli ro dari bandang dekat pidi banya ya jang dekat kejing puli pidi bandang kita ken paren ti on time management kalau pila bafin le ha hakot lang pada jing puli nomor lagi ilmu tabun ki office ki shutdown ki sports quota recruitment tapi dan dah jing nang jing start joki lang pada Ïalehkai football pinyo katakanlah kabu bafinung ki kam sarkar yang ikut budget dekat Congratulatory delegation bat kini kum kejalan yang dekat yang sok jang Jingjop kemau ka Congratulatory bagi ban kebot ruang ini yaitu ka self program kepedulian yang jong protective sports ni yang jong lebih gilang confident but gilang positif. Marian dapat naik ke yang kali tim 3 bidang di Karmen. Ipet iki players, ipet iki disini kejangki. Bat kali kejeng inti jumi kapsulong kabelen ai. Tapi semua iki players ke Krishna lebih kasat ke kejangki. Nomor ban yorung poka Khelo India Youth Game. Rukam lagi masuk. Lagam baklaga tang praktik state yo ban Ïalehkai. Di dalam qualify lepas kita grup ke bawah, mentap la penora buram yang Jylla bila hibuh. Jylla bila berokoi, kamtam diberi di football ni sorong nam tak jombi. Jadi ke buram berpiwara, kalau ke kabai yang ni pertua nak kapor. Bakal ke buram berpiwara, ledu kerlong kaluksa.
nanti players football kibadan kerja nod ban Ïalehkai baru seleksi di Brokowi kembang iba Sunesh kakata jompi dan dengan puaka praka kendai Islam galak jompi keran bonha soba maintain jadi ni disiplin kesorkan media dan bopa ketika sorka ke bapak mat nampak ke sports kesorkan media kedan bapak prinsip nanti ke sports disiplin ke bapak Kongsi dalam magi mapi paro kongki sama di sport lalu football itu lebih disiplin simpai dia kam kedai ke buram ke jampi pion rak buram ya ke yingasan ya ke shlong ya ke jampi bakaptan yang Jylla lebih hebat we nangyak sekarang badan Jingjop Khelo Football Association yang darakat dalam ketika baru kumpulan orang Sunesh community siapa yang ikut tim kebatibet kebatlain ni dan kam batlain ya ke Ïalehkai jadi yang sedang notion ya ke Ïalehkai jadi abro ke we ke state apa ke district di sistem kali hikan ya ram ban betibet berjalan ke sat pong ke jampi. It is indeed such a happy occasion for each and every one of us to welcome you on this day. The Kubongi Bajef Mentan Hatrai Hidang step, we must all be sleepy. Hindrengan iru berkelasat bah drong ketua bos dengan try pindah samtia ada kata-kata. Nablet bana do pirung hapo social long na do mene hapo gohati hapo do pilan ru mila persang na kalian drong ke department dan peni ya kata jingkmen ke jongi ha kabangin yo ban piang burong pi nama minta kasih ki desisha ki klor jo kali ki lawan ra ek nam ke burong ke lawan ra ya kene ka trophy na ka binta ka state but ni long ni sarong hado kata-kata na ka binta jongpi. We are very, very proud of you, each and every one of you. The whole state is proud of you, especially the coaches, all the players. You've put a lot of effort, you've put a lot of hard work into it. You've made so many sacrifices, but at the end, it paid off. So big congratulations, keep working hard. We are with you. You have really made us proud. But most importantly, you have made yourself proud. More than making us proud, you have made yourselves proud. So take that with you, and I wish you all the best in the near future. That with your hard work and dedication, you can bring more annual medals for our state. The state looks up to you. Our youths look up to you. So keep working hard, and like I said, we are with you. The government is with you. We will keep working hard to make sure that we provide you with the best facilities. I would like to thank director, the entire sports department, the entire team for having backed them from the start, and with their hard work and the effort that they've put in. The collective teamwork, I believe, is what we have. Is what has made this a success. So with these few words, once again, I congratulate each and every one of you. Sakwa bangan ay public kerpang ibaro iway
la ya wan di district ki baper pila ya lit jengai na la yeng pila ya tristom pila ya IT met but sim pila ya practice bah but kamtam na aku beri pang ki coaches ke entire team ki pila ya tristom ya ke ba pila la bangon ra ni trophy kalong sisa ke buram amton ke bentaj ni ke sedit andre kalong ke buram bu na bentaj PV PV kajing le bha kajing phi kajing tristom kajing phi kan mlong ke bale no na kaliam kajing ni inang yai don rengkat lang ba phi ba na kaju ke poru ni sayo bungin ID scholarship phi hakasni ko hakaju ke por ya ka bungin sam ya ki medal na kamta kitu ki job bungin sam ki kusnam na kamta kitu ki job ka Meghalaya games ni sayo ya ka bungin ID scholarship na kamta jong phi baro iwe